Pozdrav ljudi, evo nas opet Fraps Team, kao što znate. Da, nadam se da vam se svidio prvi dio i da, kao što vidite, sad sam sam. Nemamo ih partnera, ili kolega, kako hoćete. I da, vidio sam jednu grešku, stavio sam na rekord najlakše. Pa sam morao sve iz početka da prođem, da bi stavio na normal, znači normalno, da. I počet ću da snimam sljedeća igrica koja će da ide jeste Minecraft i The Godfather, da. Nego ajde se mi vratimo na ovo, pošto se moj mikrofon je malo slab dok ne kupim novi, manje ću pričati, ali glasnije. Počnimo. Samo da vidim na koju stranu trebamo da idemo. Ja mislim da je ovdje. Čekaj, je li ovo? Okej. Da vidimo, da im bacimo koju bombu. Headshot, kao što se kaže. Da, nadam se da vam se sviđaju naši klipovi. Nisu bog zna šta, ali već imamo 7 subscribera, ne znam kako to moguće. Ali mi, naš tim, znači sastoji se od 4 ljudi. Jedan od njih je Mark Tutoriali. Posjetite ih, baš je dobar. Mark Tutoriali, ostavit ću link u deskripciji od Marka Tutoriali. Da, oni imaju interesantne tutoriale i da, jedan od njih je FunMD, imaju se njegov će ostaviti link. Treća osoba koju ste čuli jeste Nema. Ok, cool. Sad ćemo da izvolimo fino, da se ne This route should take us back onto Wall Street. Jammer's not far. Watch the windows and doors. Double check the shadows. You get anything on your comms? Nothing but static. Jammer's got us in the dark. Čekaj. Aj baš ću vam jednu bombu ovako. Da li smo mogli da... Ne. Da. Okay. Hold up, quiet. Shooters in the store below. Rekao nam je da idemo polako. Okay, game saved. Take up Overwatch while we clear the store. I'm on it. Moramo nešto da očistimo. Ne, bukvalno. Da. Malo, evo. Ište ovdje problema. Da, znači ovdje će, ja mislim da će misija uvijek biti po pola. Zato to kažem tako, zato što puno preko Frapsa kad radite dugo traje. Ja jeste da privremeno prerađujem video da mi je bilo kraće. Prerađujemo Camtasia Studio 7 ako
ste znali. Pa znate. Evo da bacim. Russians have it locked down. They're kicking our ass. We can't get through. Any word on air support? Still nothing. Guidance systems are scrambled. We need to get that jammer down. Ja se nadam da ćemo završiti ga, ne mora trajati. Ovo sam bila. Pošli se. Tiše se pošli, ali... Gdje? Push forward! Ćemo da uradimo. I idemo. Ja volim ovako neke, mislim, ovo sam bolje da se igrice novi, ali ne volim ja baš tako neke, mislim, ovo je dobro igrice urađeno, kad sam zato izvinio. Ali ja nisam volim ono, znači kao GTA, Sleeping Dogs i... Evo. Da. To ćemo da prihvatimo. Dobijamo se. Secure the lobby while you hit the trading floor. Okay, obviously. Metal, let's roll. Alright, good there. Contact taking Oh, this is really bad. Da, bit će jedan aktiv. Nadam se da vam se svidjelo. Nadam se da vam se svidjela epizoda i da, to je to, gospodo. Hvala što ste nas gledali i doviđenja. Do svitanja. Do svitanja.